Abadokotela bakwesizwe ojabulile ngithe ngithatha ithuba namhlanje ngithi ke ake ngibe nomkhulu ozosiza abantu ngento esibaxakile into sibiza ukuthi imali umkhulu wemali khehla lami umkhulu wemali sizofuna ukuthi ubingelele siza ukuthi baphi labantu eGoli awugodoli kubanda kakhulu eGoli kubanda kakhulu eGoli kuyabanda kufana la Thokozani sanibonana umkhulu uthi kusuka endaweni yaseGoli e131 Marshall Street Johannesburg CBD ngibulisa la kufikela khona babudokotela TV siyabonga ubala Fixback kunakele bakulindile abantu bakulindile abantu bangilindile abantu Khosisi phakathi lesotho kuyosebenza mkhohlongi mokuyantinga Khosisi kimokuyantinga kuyosetshenzwa kuyosiza abantu Fixback uthini kubona abantu bakhona nje manje ngithi kubona umuntu oseFixback dala bekhala ngenhlupheko manje ngiyeza ngiza nemithi yokusebenza imithi yokusiza abantu le mithi le ngihlanganisile ngilumbe imithi eZulu imithi yeSuthu imithi yeSpedi ngiyosebenza ngiyosiza abantu ngale mithi le eyahlukahlukene enamandla kakhulu ngoba inhlupheko umuntu omSuthu uyasogola kakhulu manje ngifuna ukuyobasiza khehla lami ngenza impilo zabo zibe lula Khosisi khehla lami bakufuna ngaphakathi eLesotho bangifuna ngaphakathi eLesotho la ngiyakhona eLesotho kuyimanje ngibhenje eLesotho ngiyosiza abantu khona lento ukuthi ijourney nami ngaqala ukuthi sa from eCape Town ngaye Cape Town ngaye Limpopo angisahlali sengisebenza abantu la ngifuna khona ngiyaya uyaya injalo nje indaba khehla lami abantu base Fixback abalungise ba confirm ama bookings zabo abantu base Lesotho uma seSotho ukokha kana ukokha nge South African rands noma ukokha mina uma ngiseSotho ngifuna imali oyiphethe ngoba eLesotho bayiphatha imali imali yabo imaluti baphatha ama rands yonke into ngiyahlengathisa nje ngisenza umuntu usiza umuntu Khulu kuningi ufuna sikhulume ngabo uthi namhlanje ufuna sikhulume ngokugezwa kwedlozi lasekhabo mama number 1 ngizokubuza umbuzo yes uligeza kanjani idlozi lasekhabo mama ungazalwa ngekhaya siqala lapho okay number 1 ake sibambe la dokotela uma umuntu kuthiwa mina ngwakawoti uwoti ongizalayo kubaba wami idlozi eliphethe inhlanhla eliphi idlozi lakhaya kini kubaba aliphathanga inhlanhla idlozi lakini lakoma wakho idlozi lenhlanhla eletha inhlanhla umnotho imali ngoba edlozini phela kunalabo lethi inhlanhla nemali idlozi lakubomama idlozi lakomalume ingakho noma ingane lotsholwa akulotsholwa ngane kungena malume ngoba idlozi lakomalume idlozi lemali idlozi lenhlanhla idlozi lomnotho angeke kuthiwa na umuntu uyalobona umuntu yolotsholwa umuntu uyashada akunamalume ngeke kwenzeke lokho umalume uyafuneka ngisho nanoma kuthiwa uma wakho akazana ngane zabafana kodwa kuyofuneka umalume umunye okhona la esibongweni kuze lento lekwazi ukuthi iyenzeke ngamanye amagama idlozi lenkomo idlozi lemali idlozi lakomalume so kubalulekile idlozi ligezwe ngoba uma ledlozi lingagezwanga ayikho into yokukhanyela khehla lami usho ukuthi sikwenza konke nje sesibakhohliwe omalume sibhizi nalezibongo zethu yebo khehla lami sesibheke thina la thina sizalwa khona kodwa siyakhohlwa ukuthi kanti ingane umuntu ukuthi waphatha ingane for 9 months ubani yila kona umuntu wadla khona amandla yila kona umuntu athola umfutho khona la kona umuntu inhlanhla ivela khona kuguphi kwabani abazusho yini ekhaboma ukuthi ngiyathwala no ayikho njalo khehla lami fanele ukuthi umuntu uma usonto zakhe ngathi siyabhideka once ubona into zakho azambi kahle indaba esekutheni akugezwe lidlozi lakomalume akusukuthwala ukugeza ukuhlambulula lidlozi likwazi ukuthi libuye ngoba nalo liyaduba uma selibona ukuthi awusalinakile khehla lami Khulu abantu abazange bayibone lonto ukuthi sebekwenzile ngapha njalo ngeDecember bofaka iphandle ekhaya bolungisa ukuthi kodwa izalukwazi ezabaletha sekhoma benzi lutho kuzona ngifuna ke sibhekelana uthi kumina wena asikho isidingo sokusuka la uyezweni la ngaphandle uyolanda isigubhu ongezokwazi usifaka futhi ebhanoyini ngoba babuza ukuthi what is in here awazi ukuthini le yini ngala ingene efayo ngala efake kaloku ufuna manje ubuye ngebhasi uyabona ke manje masifike manje uthini ke kubantu bangasilanda isigubhu asirabani and why dokotela kunabantu abasuka la bayahamba baya eMalawi kunabantu abasuka la baya eMozambique kunabantu abasuka la baya eCote d'Ivoire abanye baya eCongo abanye as far as Nigeria manje sibangene kulendo le kuthiwa kunesigubhu sengwenya eMadagascar abantu bamba lezi indawo lezi zonke but uma lezi igubhu isuka ngale zifika la azisebenzi ene why igubhu ayisebenzi ngoba number 1
ujumpa imifulana from la usuka khona uza ngapha ngaso sithebuleka imoya engaphakathi kusona. Number 2, lesi sigubhu njengoba usuka naso eMalawi masifika khona ukukhuluma isilawu, ukukhuluma isitshewa maningi amalanguage akhona. eMozambique khuluma isindawo ukukhuluma isiPortuguese. Umuntu uphahlela isigubhu sakho ngesiPortuguese. Uma ephahlela isigubhu sakho ngesiPortuguese, wena umuntu wanganeno ompeti, awuzwanga lutho. Eliphi idlozi lakini elingene lapha ya, eliphi idlozi lakini elizwile, ngoba phela isigubhu uma sikuphahlela isigubhu, mina njengoba ngimultilingual, mina uma ngiphahlela umuntu ngesiZulu, maye ukuthi umuntu oyini ongizulu, maye ukuthi umuntu ongitswana, kibuya lesigubhu sekasitswana, kibuya sitswana gore ngwana ke yo tsang khwana yo go moberekela, yo go modirela sing. Maye ukuthi umpedi ngiyasikhuluma iSpedi, ngikuphahlela ngeSpedi. Ha o le msuthu kibuya seSotho, ngwana ke yona ngangkhwana tsama le yena le bule nthongolong ya hae. So wena uma olanda isigubhu eMalawi ushiya oti bela, uhambe isigubhu esilanda eMalawi ushiya inyanga la, asibamonyela abantu bangaya bayilanda igubhu kodwa bayazi ukuthi ayikho into eyobasebenzela. Uthi umunye babudokotela ngilande isigubhu ezwelo lokuthi ke ngilisho ngoba inyanga thona ziyaziwa kakhulu. Uthi umefika la kwathiwa afika imbongi, siphahla ngento angayazi, wayifaka imbongi lana, uthi sawukhipha wonke umuntu obongaphakathi. Uyavuka isoso ngapha ligcwele umuthi, amfonela umkhulu athi akasibuyise. eTanzania uzobuyela ngani? Uzobuya ngani? eMalawi uzobuyela ngani? Sometimes you spend something like 13,000. Okucaca ukuthi phela ukuthi njobe efaka imbongi bayikhipha yonke lento efakwe lana ngoba anakazi ukuthi ifaka. Ngoba ngiyibuza ukuthi ke uthini kumuntu manje? Sivalile isikole manje. Yes. Uthisha. Uselivini omunye usenza ku government. Usekuconfirmela ukuthi uyeza. Yebo kehle. I understand mhlazana waya kulamanye amazwe aphandle kune deposit ehamba phambili. Kuthi bafaka imali yokubhuka u5000 10000 kuzolanda abafana ababona into ukuthi ngifuna ukuthi uthini lo muntu akarevoke I deposit yakhe. Into engayisho kulo muntu lo ukuthi njengoba ukhokhile ukuthi uye emazweni angaphandle. What I can tell you is this, awukho umhlaba o rich ngemithi yobucebi ukudlula umhlaba lwangakithi eSouth Africa. Abantu bangathanda bayephi bangayephi. That's why at the end baphela kuthina. Umuntu yakuphi ayekuphi azabuyele kuthina. Nanoma ngathiwa abantu bakithi bayacomplaina kuphi bekuthini, kodwa akekho umuntu uyacomplaina ukuthi ngalanda inyoka noma ngalanda isithwalo esukuthi kumuntu oyukuthi sangangisebenzela. But 90% bakhala ngabantu abangaphandle ukuthi kunje. Thina uma sikwenzela inyoka it's in showcase. Sikwenza indoda ephilayo it's in showcase. So ngamagama zama ukuthi umuntu uma umuntu ekhokhile ngaphandle angaya ayolunguza just for ukuthora, just for leisure and pleasure. Yes, athi inthombe abuye ukuthi ukuyashona eMalawi eTanzania, aye Dodoma, all that. Yes. Ufuna ukuthini kumina uthi lento ifuna amadayisi? Mkhulu, lento ifuna amadayisi. Mina amadayisi anginawo. Wena uza namadayisi kimi. Umuqedwe uza namadayisi kimi. Uyagembula ufunani, kusho ukuthi wena ufunani wena, yilo ifunayo wena. Then wena uma uza kimi uza namadayisi. Mina ngizofaka lento kulamadayisi. Lamadayisi kumele uwashaye wena udlale ngawo ngesikhathi nizokunika sona. Indawo isigodla ngiyikhuluma la ngoba into enkulu le. Lamadayisi uyashaye wena ngesikhathi nizokunika sona. Uma lento ngikunike sizokwenza lento le wena uyifunayo. Kodwa wena uthi mkhulu mina ngifuna ukuthi mina ngikwenza lento uyokwenza lokho ekhaya. Kwenzeke futhi. Ngiyawathatha lamadayisi ngizwe kahle. Yes. Ngoba iclient izofuna umuntu obuka lento uzofuna ukwazi ukuthi babudokotela bongasibuzela nomkhulu ukuthi ngiyawathatha ke lamadayisi lawa. Uma ngifika ekhaya ingane zizoba seziphazamiseka ngathatha amadayisi. Kukhona into ekufike ngiyenze iritual ekhaya, impilo yami izo-alter yini esisho ngoba sengithatha into ukuthi. Okay, good. Mina number 1 dokotela ioffice lami lokuqala elikhulu. Ngidiya nabantu abathi ngifuna ucebi. That's my office. Okay. Ngije nabantu abathi mina ngifuna ukulungisa ikhaya lami libe lihle geze kidlozi nayo yonke into. Ioffice lami lelo. Then ukulapha into yokugcina. So number 1 nale office lokuqala ufuna kwenzakala ini ngempilo yakho. Uma uza kuthi uza ngomqondo muphi, imandate yakho yini, motive wakho yini, uphushwa yini. Lento lokuphusha iyasho ukuthi uyolanda into yokuphila. Njengoba uza kumina ngizokufaka lento kulamadayisi akho. Lento umufika nayo ekhaya uyayibika. Wabona mngane ngokinyamula kinyaputlaki.
number 1 putlaki ke number 1 Okay. ha ke fetsa go nya putlaki ke ya madingwana miriana e mebedi ke na miriana tlo gona gore e size umuntu even into zomuntu Okay. then le meat le nokunye things ukudalula nokunye okunye zokudalula okay. ngoba umunye usuka azenze mina sekwenza le move so le nto lemkhulu umuntu ufika ibiki ayidlali ngengane izinto lezi azidlali ngengane awuzibeki la ingane zikwazi ziriche khona and into zami azihlabelwa zonke azifune gazi thola last 3 numbers. okay yabona mkhuthola last numbers yabona imali le Yeah. njengoba le mali nje last numbers emalini njengoba nje Okay. Izini ama last 3 numbers. yes last numbers Izini lezo sifundele. so lana we have E878 Okay. then uma si combine it's something like 23 Okay. ngifuna mina uthola last 3 numbers esizokwenzela 50 Uma ngihlanganisela ama last akunikeza u50 Okay. uze kimi uma uza kimi mkhulu uza kimi uzofuna uqebi la sikumuntu emali asikumuntu okuhlala uyayiphatha umuntu le mali noma uyishiya ekhaya noma uyaxoxela nje hayi ngiyitholile. kahle manje uyayiphatha umuntu imali Eze nawo lo mali. eze lo mali la enza ngibone lenza la ama last numbers ayenze ngakhe ayenze 50 then ngikwenzele lento le ufuna yenzeke mayikuthi i last numbers yakho ithi 99 Wow. 99 no plus 99 lapho ngutshela ukuthi ungafona uthi mkhulu nayi imali yami Yayithola 99. yenza 99 lapho ke awudinga ukuthi nokuthi uze kimi ngoba usucebile verse khona le code efanele ukunikeze ukuze impilo yakho ikwazi ukuthi ishintshe uphakame empilweni Qala phansi. Ngiyithatha imali ngizahamba usele ngibole ku 5000 ngibese ngifuna le ezokunika u99 99 ngingakwazi ukukufonela. uyakwazi umfonela Ungakunika- uma nje enza 99 na isigodlweni ungafiki kimi Ngezi. ngoba you just need a code leyo code leyo izokwazi ukuthi kuphilise impilo Njengamanje naphakade awukho serious mina ngiserious. khetha la Si live ku Facebook Yes. nansi number 076 3248763 kunomuntu manje bashotha Yeah. ozosena khiphe kwakho lethe beyibale rank Yes, ushaya yes, itekisi yes, yes, yes. ulele manje eBrits uzothi olethela siba nangekho uyawuthola u99 yes uyakufonela ngefoni uyafuna le phone uthi umnikeze icode Angasezi kuwena. angasezi kumina mkhulu once yasha 99 la enkosi yami ngikhuluma lento le live lento once yasha 99 la lamanamba la mkhulu angasezi kumina ngiyomnikeza le code thina mkhulu singabantu umkhathi siyazi ukuthi impilo yomuntu kuze umuntu aphile kwenziwa kanjani kuze umuntu alahlupheka umuntu akangizwa umuntu alahlupheka phezulu impilo yakhe umuntu akangitshela ukuthi hoti na into ayenza 99 ngiyokwenza lento mina into zenzeke babo dokotela bawesiza bawujabula umfana